uryamye we uryamye we kanguka buracye. Muraho neza. Nongeye kugaruka kandi kuri uyu munsi tugiye kwiga gukomereza aho twatangiye. Ndizera ko twatangiranye intambwe ya mbere ayikoze, ayibuka, gucunda, gutemba, icumu ryo hasi. Ubu munsi naho tugiye kwiga icumu ryo hejuru. Rero ntabatindiye, icumu ryo hejuru n'ubundi turarikora kuri rya ntambwe y'icumu ryo hasi, nuko n'amaboko ajya hejuru. Nta kindi kintu kigoye kirimo, nta n'ibindi tandukaniro rindi rikomeye ririmo. Amaboko kugira ngo ajye hasi arajya hejuru. Urakora 1 2 3, ukongera 1 2 3, ukongera 1 2 3. Iyo dukora iyi ntambwe uca bugufi nkuko nabibabwiye, ukamanuka n'umugongo wawe, ukirinda ko ushobora kuza kuvunika, ukazamuka, ukongera 1 2, amaguru 3 urayegeranya ukazamura 1 2 3. Tugiye gushyiraho amaboko aba ari hano hejuru, hanyuma ukoroshya ibiganza byawe, wabifatanya. Ubwo urakora 1 2 3, 1 2 3, nkuko twakoze hasi. 1 2 3 uri kuzamura. Ubwo na hano 3 urayazana uyazamura kugira asubireyo. Twagiye n'ikirenge 1 2 3, ukongera 1 2 3. None ukarebayo 1 2 3, ureba akaguru n'akaboko kako 1 2 3. Aha ho noneho bitandukanye nuko twize ya ntambwe igize icumu ryo hasi, aho twabonye ko akaboko kamwe kaba kasumba akandi bitewe n'akaguru kagiye imbere. Aha rero ho noneho yose abaringaniye, ahubwo ikibaho nuko wowe ugenda wihengekamo gato ureba akaboko n'akaguru kagiye imbere. 1 2 3, ukongera 1 2 3, tugasubiramo 1 2 3. Niba bashe kumenya ikirenge ubwacyo, nidushyiramo n'amaboko turagendana neza ko tudasigana. Hanyuma rero ushobora kwibaza ngo se ko ubwo twigaga icumu ryo hasi ko twarangije kurishinga tuvanga, ubu noneho turabigenza dute? Ubu noneho ubwo dutega amaboko ukavanga icumu uteza amaboko, tugiye kwifatanya. Iyo uteze amaboko n'ubundi yenda 1 2 1 2 1 2. Noneho twagiye icumu turivange amaguru n'amaboko, akora 1 2 3, ugasubiramo 1 2 3, ugatega amaboko, urabanza ukayashyira hari imbere gato, ukagenda 1 2 1 2 1 2 ntiwirirwe wivuna. Uburyo utezemo amaboko ni ibyo ngibyo, ko ntabwo turabigeraho, tuzabyiga ubutaha. we kwisuzugura cyangwa se ngo bigire ubwoba, ukuri kubikora aba ari kubikomeza. Tuzagendana tubikosora gahoro gahoro, ariko kugeza ubu uyatega uko ibyumva upfa kuba yarambuye gusa. Twagiye 1 2 3, unaseka 1 2 3, amaboko ukahita uyatega 1 2 1 2. Nyabona iyo duteze amaboko kirazira gutega amaboko ngo usubire inyuma, ugenda imbere. Twongeye dusubiremo 1 2 3, ukongera 1 2 3, ukashyira imbere gato 1 2 ujya imbere cyangwa se ukaguma aho. Tuzange rero nizere ko umunsi nabwo tubanye kuri iri cumu ryo hejuru. Nizere ko twagendanye kandi nizere ko buri wese abifashe. Utabashe kwifata nonaha, subiramo gahoro gahoro urwo rugendo
kubikunda kwawe kubyitoza inshuro nyinshi guhozaho bizatanga umumaro, twese bitanga umusaruro ugaragara. Twongeye duhuriye kuri Instagram yanjye kandi nkomeje no gushimira abakomeje kuzaho n'abakomeje kumvigisha no kunsobanuza no kumbaza no muri comment zanyu, tugenda ducishamo amaso tugasoma kandi twageza kubasubiza ibitekerezo byanyu birakenewe. Imana iduhane umugisha nawe utaha.